Kigomano giki kia Ambunge ya gitaro gia gatagati ga bururi giukite oriri uteti wa mwaka wa 2022 wanjitie kwiyarira atongoria kuuma icigo itiganite cia bururi magietha kugia na mugambo umwe wa kiuteti. Umwe wa maundu maria matanyitwo gukorwo ndereti-ini ya kigomano giki ni kana mogaruruku ma gatiba ni mabatie ni gutabanio. Ndereti iria ikoretwo ikiguciriria woni utiganite guku gikundi gia atongoria kuuma gitaro giki makinyita mbaru riciria riri no makaheana mawatho na mitaratara. Kama mnataka kubadili katiba ati mtafute njia ya kusimamisha William Ruto, please get the news that William Ruto is unstoppable because of the faith he has in God and the love and the vision he has for the country of Kenya. Maundu mangi maria maigitwo muhari-ini wa mbere ni uria muingi thiini wa gitaro giki ukugunika na uthii wa nambere ona gutuika uteti wigie no ukoya ithenya ria President Umwe wa Kenyatta utongoria-ini wa gitaro gia gatagati wa kwiyumiria na ningi wigie uteti wa giturwa kia President uria ukoretwo guciriirie mirugamo ngurani. Kama sio wewe Uhuru angekuwa rais ile wakati ingine 2013, saa hii wewe pia tumeona ile kampeni umefanya, hatuwezi sahau. Sisi ni watu wa kukumbuka, na tena tumeona vile umefanya kuwe na amani nchi hii. Ambunge aya ningi ni matanyitwo kwaririria ndũgamano na ngucanio cia utonga gatagati ga kaunti kwa muhiano uteti wigie mai kaunti-ini ya Murang'a. Ngiribotera mohoro ma Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Njira.